Perlokan pen I sepi akan kawa menta kalong kawa kapapla pet kido ka hang ne kajaka kini kijat benriu karo kisu penukam na kapariam. Kane kawa kalong kawa kapabun dok ka bah habangi pet nyu I kido ka tambah habangi mut ban khwai yang ikipsya yalade kiriam bat ki khwai. Chua kane kawa kadon dok ka nam don pet kawa de ibang tip sakadok ka kalong kumno kani kawa pro kala hapa po karohil kinong khwai ki don hang ne oh pet ki jaka ibang kinong khwai ki abun pet kinong khwai oh pet ki jaka de ibiang pha ito ya pet ki jaka kilong kumno ne jaka we ne style kini de perlok nong khwai ki senar khwai kapati kini pet kini ki karo hang ne perlok kiriam dokha kipen ap kini kijar kisupen ap musari gemto kidokha bakan thi nang tinapo kibut kiu sejrong kidokha ki kingat nang tu jaka bakil ariam imat kane ka jaka kabun dokha bakisariam kumne ki don kidokha ba kilayo dengan peni sepi kini kidokha ba kilayo kini dokha ba kilayo baki suriam lagi ne ki mutari ki bakan thi kinat hai ne layo pet tuh ini Dariam yuk tuh pilih di dekho tuh pilih yuk tuh kabut suriam